NLB banka se u 2016. godini predstavlja konceptom NLB banke na polju, što podrazumeva da su naši NLB agro savjetnici na polju, na terenu, tamo gde su naši klijenti. Prepoznali smo potrebe poljoprivrednika i znamo da u ovom momentu im najviše trebaju krediti za zasnivanje poljoprivredne proizvodnje. Ono što nudimo su kratkoročni krediti na 12 meseci za nabavku repromaterijala, za zaštitu njihove proizvodnje, odnosno za započinjanje kompletne proizvodnje za 2016. godinu. U skladu sa tim smo se potrudili da napravimo i odgovarajuće načine otplata kredita, tako da klijentima omogućavamo da kredite vraćaju onog momenta kada prodaju svoje useve. Znači, mogu plaćati mesečne rate, tromesečne, šestomesečne ili godišnje, u zavisnosti od toga kada imaju prilive i kada to njima najviše odgovara. Na raspolaganju su dinarski krediti sa rokom otplate do 12 meseci. Rata je od početka do kraja ista, znači ne menja se. Minimalni iznos kredita je 120.000 dinara. Procedura za dobijanje kredita u NLB banci je vrlo jednostavna, brzo se donose odluke, a naši NLB agro savjetnici su na terenu da se posavetuju sa klijentom i oko zaduženja u banci, da im daju neke smernice i da im budu podrška u svakom momentu. Ono čime smo mi izuzetno zadovoljni u NLB banci jeste to poverenje koje se izgradilo u odnosu između banke i klijenata i da su naši klijenti primetili sve prednosti ovakvog načina saradnje. NLB banka na teritoriji Srbije ima 33 ekspoziture. Mi u NLB banci smo jako ponosni na otvaranje 2 ekspoziture od početka 2016. godine u Čačku i Užicu, a u toku marta meseca ćemo otvoriti i vrata ekspoziture u Šapcu.